20. Radimo 20. Kormilo radimo 20. Vraćaj. Vraćaj. Kormilo radimo 12. U sredinu. Kormilo je u sredini. Oba napred, pola snage. Obe naprijed voze pola snage. Četvrtak, 1. avgust 1974, 18 časot. Isplovuvanje od Split na školsko krstosuvanje po Sredozemno more su pitomcite na Pomorskата akademija. Stari od dobar Galeb, 37 godini na more, barba među brodovite. Nurnat kako prevoznik na banani potopen pri kraju na vojnata, spasen za na kraju da stane plovečka škola i za letački ambasador na Mirot. Gostina najgolemite pristaništa na svetu od Tulon do Džakarta i domakina najgolemite luge i državnici na naši otvek, od Nehru do Brežnjev. Vodič budućih oficira naše ratne mornarice u svet. Vodač neidnite oficerina našata vojna mornarica kon otvoreното more i kon zvezdenata orijentacija. Učitelj na brodski od treti pomorski od život, plovečka škola so 7 palovi i 120 metri među krmata i klunot. Brod koji sekogaš ima dežurna i rabotna smena i koji se oblikuva vo belo samo vo svečani momenti. Čovjek u moru desno! 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 Posada ukrcaj se! Posada ukrcaj se! Spusti šljupku do površine mora! Spusti šljupku do površine mora! Spusti šljupku u more! Spusti šljupku u more! Povuci strujnu! Povuci strujnu! Od trenutka stupanja na palubu Od momentot nastupovanje na palubata i prekinot so kopnoto, za site počnuva da važi i brodski zakon. I ova pokazna vežba, vo koja ulogata na čovek od vo moreto zaigra pojasot za spasuvanje, više na isto se način završnica na našeto zapoznavanje so brodski odred i odnesuvanje. Pred to veke befme na svojite zborni mesta, za slučajna trevoga i prinudno spuštanje na brodot. U zoru trećeg dana... Na tretio den vo zorata navleguvame vo Misinski od protok. Zaradi maglata i slabata svetlina pred nas pominuva matni nejasni gletki na morski od breg na Sicilije i Kalabrija. Komandant od kapetanot na fregatata Stojan Klajić ni reče deka dlabočinite ovde se golemi i deka od ta strana nema opasnost za plovidba. No Misinski od protok je poznat po taka narečenite plivni struji koji sekoj 6 časa go menuvat pravecot, a to može da bide opasno za pomalite brodovi jedrenicite. Strujite se najsilnije okolo mesto to šilje, pa i od tamu sekako nastanala antičkata legenda, po koja plovidbata među šilje, to jest Cila i Haridba, predstavuva golema opasnost. Mesinski od protok, inako je mnogo bogat so ribi, no izgleda deka je pogolem ulovot na šišinja. Po tradicija šišinjata so pisme nagradite vo vitna cigari banknoti se frlat vo moreto kako vo poštensko sandače i sigurno stignuva do adresantot. Samo ovije ribari koji kako galebi se dvižat po prodovite i koji točno znat kade strujeta će go odnese nivnje od plen, voopšto ne lepat markina pismata i primač od sekogaš je plakja poštarinata. No sepak ova pošta raboti na obostrano zadovoljstvo. I pred Mesinski od protok sekogaše golema jagma za staklenata ambalaža, poradi praznite šišenja i zatvoračite duri se pije poveke. I tako plovejki se uči, no i učenje se plovi sozdava. Eden del od palubata za čamci adaptiran v učilnica pod vedro nebo.
Zori, koga se rađa sonce, to točno naplavne po Grinić ili vo predvečerjeto koga se javuvat prvite zvezdi, pitomcite se na svojite rabotni mesta. So sekstantot nasočen v nebo i što pericata vrace, gisimnuvat sonceto ili zvezdite. Vo vreme koga ovago snimivme vrzosnovana položbata na sonceto, ti je odreduva geografskata širina na brodot. To je samo jedna vežba i jedna od praktičnite raboti od oblasta na astronomskata navigacija, sposobnost da se vodi brodot na otvoreno more i da se posmatra nebeskite tela. Za sekuj navigator dve raboti se najvažniji, da ja odredi pozicijata na brodot i vrazosnova na to da ga odredi pravecot na dviženjeto. Ali sunce kao da se No probija suncetu i kako da se probiva i gigreje site poniski palubi, kada što se izvršuvati isto taka važni brodski raboti. Koga go velime ova mislime kako nam mnogo jednostavno preko brojot navijenski te šnicli, može da se doznaje brojnata sostojbena ekipažuti na onijevo kancelarijite. Vodanešno to meni, pokrivijenski te šnicli spajga i čorbata od zelenčuk, pečeni piperki, slatki i što dok upečeni od lep. Purnata raboti vo dve smeni. Ovde može da se ispečat duri do 300 vojnički vekni. zalihama smrznutog So zalihite na smrznato to meso, što Galeb go ponese vojden od svojite frižideri, sličveno semejstvo može da se prehrani 10 godini. Podgornata paluba se čuva i preko polovina od seto svežo ovošje i zelenčuk. Zbog svega toga na brodu Zaradi seto toa na brodot postoji nekoj vid sanitarna inspekcija, duri vodata sekodnevno se kontrolira. Pokri ordinacijata na lekarot za opšta praktika, vokrameni od prostor i zabnata stanica so stomatolog, potoa rentgen, operaciona sala i stacionar so 10 legla. brod plovi za Brodot plovi za Alžir. To je jedna od mediteranskih ubavici, sosema je prirodno što nastojuva da se dotere i da dobije što popristojen izgled. Na visti na Galepe sekodnevno se održuvano pred vakvi sredbi se trošat obično po nekoliko toni morska voda i poveke kilogrami razni brodski kozmetički preparati. ali i sami mornari No i sami te mornari vo toj pogled ne zaostanuvat i ni se čini da kao ovoj vid vojska je posebno dobra predbračna škola. Mladi od čovek tuka se uči da vrši mnogu te korisni raboti koji se smetat inaku za privilegija na drugi od pol. pomorački ceremonija. Ova je pomorski ceremonijalno splovuvanje. Galeb gi prake svojte pozdravi na Alžir. Se praktikuva brod od gostin prv da se najavi i streluvajki topovski salvi. Ova praktika inaku se ušte od erata najdrnicite. Togašnjite komandanti na pristaništata barale od dvouruženite vojeni brodovi pred da plovat da gi isprazna topovite, što je znak na dobri nameri. I nekogašnata merkana predpazljivost so vreme stanali tradicionalen prijateljski pozdrav koji se menuva među brodoti pristaništeto. Spomenik emira Abd el Kadera iz Maskara. Spomenik na emirot Abd el Kadera od Maskara, koji dolgo vreme se so uspehim se sprotistavuvaše na Francuzite vo 30. godini od minati od vek. Do spomenik odvode ulicata na armiji Buhalije, sekretarna komunističkata partija na Alžir, nešto podaleko je ulicata Murat Iduš, herojna revolucijata.
Još pre nego što smo Уште stupili пред да na се tlo спуштиме Алжира, на теренот onda на smo Алжир, saznali o потетално promjenama бевме запознати со минатото и сегашноста на оваа земја и Znali smo овој i град. onih 8,5 Знаевме miliona за оние litara vina, 8.500 милиони литри вино и оние 60 милиони литри нафта што во оваа земја се налеваат преку ali годината. bili su to samo suvi Но тоа беа podaci само predavanja субопорни na податоци од palubi, предавањата на koji su бродската susretni палуба, bili se ljudi кои дури во jako средбата и dobili видувањето со луѓето и градот ја добиваа својата вистинска вредност. Jedan od najvećih turističkih Еден од problema најголемите bila je туристички nabavka проблеми maraka беше набавувањето марки за дописни картички, кои овде може да се купат само во пошта. Имаше дилема и околу сувенирите, што да се земе, нож од бусада, сличена чадор или парче берберска керамика. Шетајќи по улиците сретнавме и двајца наши поморци кои работат во алжирската компанија и неколку тузлани белграѓани кои овде летуваат. Ponovo smo zaplovili sa Повторно запловивме со 3/4 од силите. Од Алжир до Тунис имаме 8 работни смени или околу 32 часа возење. Во предвечерието питомците ја запоседнаа палубата за чамците. Група од нив десетина звездочаци ги наблюдуваа небото и како географски атлас ги чита емињата на оддалечените светли точки. Доколку добро слушавме, точно запишавме, најнапред се појавиле звездите Антарес, Денеп, Енип и Вега. Вечерва одново со помош на звездите ќе се одредува точната позиција, тука се и задолжителните наутички годишници, книгите со збирка таблици и податоци, од кои за секој понатамошен момент на времето може да се изработат координатите на небеските тела. nešto malo podalje. Нешто малку подалеку и повисоко на палубата на командниот мост сретнавме пак питомец Дублер, офицер на стражата. Офицерот на стражата некогаш бил главно око и уво на бродот, но сега добар дел го заменува радарот. Но неговото значење не е сепак многу смалено. U navigacionoj kabini. Во навигационата кабина со помош на електронските инструменти секогаш се следи и се забележува позицијата на бродот во одреден момент. Овде се извршени испоредбите на резултатите до кои дојдоа питомците и електронските апарати. Се покажа дека момчињата од палубата за чамците биле многу прецизни. Но веќе се подготвуваме за Тунис. Помошникот на командантот, поручникот на воениот брод Винко Иванчевич, ни рече дека заради малата длабочина на Тунискиот канал ќе мораме да впловиме во надворешното пристаниште на градот Лагулер. I tako je uvek. Така и секогаш на бродот. Во возењето и на крстосувањето се работи и се спие во смени по 4 часа. Prvi dan u Tunisu. Прв ден во Тунис, 11 часот. Нашиот најстар офицер, капетанот на воениот брод Анте Вучетич, положи венец на гробот на мачениците Седжули, кој се наоѓа на брегот на Соленото езеро. Првите денови во Алжир, Тунис и Александрија ќе минат во официјални повратни посети во обичаени меѓупријателските земји. Инаку гости на Галеб биле највисоките воени представници, поморски цивилни власти на земјите и градовите домаќини. Ако го цениме Тунис само по девојките и жените, кои овде ги сретнавме, тогаш тој би бил еден од најубавите градови на светот. Но и без тоа градот го задржува правото на епитетите убав и чист.
So prvite čekori zapoznav mi nekoj sličnosti. Vo Tunis, kako i kaj nas, postoji jasmin cveke koje se prodava na ulicite i koje na izvesne načine simbol na tuniskata ljubeznost. Vo Tunis, kako i kaj nas, postoji žensko ime Jasmina. Samo obdešnite Jasmini imat mnogo pokrupni i poneguvani oči. No zato tuniskoto cveke su isto ime ima positni cvetovi i nešto je podolgo od našeto. Znači ima i sličnosti i razliki. Stremežot za emancipacija na Tunižanki te je očigleden. Iako srazmjerno vo mal broj se zastapini vo javnite službi, na poveketo raskrsnici se obrake odgoregulira devojki vo sivi uniformi so kratkih dolništa. Ženite vo tradicionalna arapska nosija retko se srećavat. Bi moželo da se kaže deka belite košoli do pod kolena, barem vo letnite meseci se omiljena nosije na Tunižanite. Ušte jedna osobenost na gradot. Ulicite se su imenjena razni zemlji od svetot. Tuka postojat Grčka ulica, ulica Maroko, ulica Holandija i da ne gi nabrojuvame ulica Jugoslavija. Vo našata ulica se naogja običan restorant Strasburg, a vo glavnata avenija postoji kafeja na Paris. Navidum, bez značajnite dedekarski detali može bi ponešto zboruvati za politikata nova zemlja. Za politikata koja očigledno se stremi da gi pomiri dvata kontinenta, da posreduva među dvata sveta. No ne bi moželo da se reče deka ste bile vo Tunis, ako ne ste naminale vo pručeni od suh kvart na tesni krivi ulici, kada što može da se uživa vo trgovijata i pazarenjeto, no istovremeno i kvart na vešti trgovci, koji retko nekomu mu dozvoluva da otide odovde so prazni race. Časovnu zonu. Pomerite časovnike napred za 1 sat. Ulazimo u prvu časovnu zonu. Pomerite časovnike 1 sat napred. Sada je tačno 13 časova 7 minuta. Vreme i tačnost su veoma Времето и važni. точноста се многу важни за навигацијата и за бродот. Може би затоа феноменот на времето овде и најдобро се доживува. Во текот на нашето крстосување ние моравме 6 пати да ги поместиме часовниците назад или напред, во зависност од тоа дали одиме западно или источно од граничниот меридијан. Заради тие законски времења беше и помалку чудна ситуацијата. Се случуваше, на пример, да дојдете на ручек точно во 13 часот, да ручате и да излезете од ресторантот во 12 часот и 20 минути. Тие поместувања на часовникот влијаја врз одморот и врз работата. Сега на патот за Александрија, на пример, заради поместување на часовникот на напред, на 2 пати ни беше скратено времето за туширање и сончање по цел 1 час. Но тоа ќе ни биде веројатно на дополнето кога од Александрија ќе тргнеме кон Југославија. Тогаш ќе мораме да ги поместиме часовниците на назад. Но колку да е тоа неповолно за оние на палубата кои се тушира и сонча, за луѓето под палубата кај крменот и машинскиот простор, ова поместување на часовниците може само да им одговара.
Tijek je rabotat jedan čas pomalku. To se kako ne je mala rabota, poradi to što ovdje vo mašinski od prostor bučat i grejat okolo 200 fičovci. Dvata galebovi motora imat skupno okolo 5000 konjski sili, no i pokraj dobrata ventilacija, temperaturata vo mašinski od prostor znaje da se kači do 40 stepeni. Pokraj členovite na ekipažat i ovdje gi sretnasme pitomcite dubleri. Pitomcite na mašinskijota nasoka idnite mašinsko-tehnički oficeri. No ušte jedan del ovdje sekako treba da se vidi. To je figantska ta oska što je razdvižuva jedna od elisite na galeb, a je dolga okolo 42 metri. Za Aleksandrijon je ostana najmalku vreme. Plovivme jedna sreda vo 9, a veke za 17 časovi slednji den beše predviden prekin so kopnoto. No sepak posetivme i razgledavme nekoj od znamenitostite, među njih i nekogašnji dvorec na Kralot Faruk, koji sega je pretvoren vo muzej. Pečatak od za prisustvoto na mnogo luge v ovoj grad se iskristalizira sam po sebe po dvočasovno vozenje so autobus. Mi se čineše deka ovdje ima poveke svet, otkolku što se možnostite za smestuvanje i befme pravi, podocnani objasnija. Voletnite meseci so pristignuvanje to na turistite, naselenije to na Aleksandrija se udvojuva. Doagjat turisti od Kairo, od drugita arapski zemi, zašto ovdje je prijatno i sekogaš duva vetar od Rodos koji donesuva svežina vo gradot. A nije što si zaminavme da kažeme na kraju deka posebno će gi pamtime najmladite žiteli Novoj grad. Ljubopitnite crnomuresti deca koji ne presretnuva, ne gleda, ne prepoznava i so ljubov go izgovara imeto na naša ta zemlja. Na vez desno. Na vez, mole sada zove, i srce tuče, paliva da plovi. O more moje tvoju ljubav čuva, jer samo s tobom život želim ja. Na vez, nek vetar talas njiše, rodiću mali, pesmo mojih snova, premisli moje uvek ovo vreme. More nije uvijek onako kakvim ga More to nije sekogaš onakvo kako što se opišuva vo pesnite. More to sekogaš ne dava ljubav. More to znaje da biti i nemirno, voznemireno, teško i svojte poklonici da gi razočara. Takvo teško more imav mi nije, po isplovuvanja to od Aleksandrija. Skoro cela noć galeb se odnesuvaše kako neko je gigantska luka. Najteško im beše na onije pod krmata i klunot. Od pramenata paluba branovite veke odneso 2 klupi i 1 pojas za spasuvanje, no brodot je podgotven za teško more i dežurnata smena je sekogaš gotova da mu se sprotistavi na pogolemo to nevreme. Im prakosja na branovite i ne Malija brazinata, nitu eden jazel. Nažalost i naš snimač... Zažali našiot snimatelj smesen vo prednji oddel, beše jedna od žrtvite na morskata bolest, pa se zabeleženi samo neko od posledicite na teško to more. More je opet postalo. More to pak stana, onakvo kakvo što go znajeme od pesnite.
Во самото предвечерје, на предпоследниот ден на нашето крстосување, дојдовме близу Крв и островот Вит. Таму каде што беше прифателиштето на српската војска по повлекувањето низ Албанија и каде што умре околу 10.000 борци. 10.000 луѓе кои се погребани тука некаде во сината морска гробница. Stojte galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabri, leži brat do brata. Prometeji nade, apostoli jada. Stojte galije carske, na groblju braće moje zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelo nek odpoje tu gdje se vali ljube. Sahranjeni tu su nekadašnji venci i prolazna beše radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa senci izmeć nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojte galije carske, buktinje nek utrnu, veslanje umre hujno, a kad opelo svršim, klizite u noć crnu pobožno i nečujno. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju muk borbene lave, kako vrućim ključem krv penuša njina u deci što klikću pod okriljem slave. Zato hoću mira da opelo služim bez reči, bez suza, bez uzdaha mekih, da miris tamjana i dah praha združim u stutnjovu muklu doboša dalekih. Stojte galije carske, u ime svesne pošte klizite tihim hodom, opelo držim, kakvo ne vide nebo još te nad ovom svetom vodom. I šta da kažemo na kraju? I što da kažeme na Bila je kraju? to započeta, Беше тоа a nedovršena започната, priča недовршена o приказна Barbi за Galeb, Барба Галеб, koji кој 37 години плови по морињата и за неговиот екипаж. Bila je to započeta, Беше a тоа nedovršena започната, priča недовршена o приказна за školovanju школувањето на питомците на Морнаричката воена академија. Započeta, a nedovršena priča o Започната, Alžiru, недовршена Tunisu, приказна за Алжир, Тунис и Александрија. Započeta, nedovršena Започната, priča jer su недовршена svi naši приказна junaci затоа што i сите brod, наши i јунаци posade, и бродот и i екипажот, luke u kojima питомците и smo пристаништата во кои bili, бевме zaslužili заслужуваат više повеќе vremena време и простор. Ali Но verujemo, веруваме, neće biti нема да lako дојде до sa njima, недораспирање меѓу što нив, smo im што вака им го podelili поделивме vreme. времето.